Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas cara Konstantina i caricu Jelenu, njegovu majku. Car Konstantin je 313. godine Milanskim ediktom ukinuo progon hrišćana i priznao hrišćanstvo. Odluke cara Konstantina sudbonosno su uticale na istoriju sveta. On je priznao hrišćanstvo, što je presudno doprinelo da postane vodeća monoteistička religija i osnovao je Konstantinopolj, grad ravan Rimu, čime je osigurao da Rimsko carstvo opstane dugo posle pada Rima i zapadnih provincija u 5. veku. Rimski car Konstantin Veliki rođen je 27. februara 272. godine u Naisu, današnjem Nišu u Srbiji. Konstantinovi roditelji bili su car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor je imao još dece od druge žene, a sa Jelenom samo Konstantina. Kada je Konstantin preuzeo vlast, imao je 3 velike borbe pred sobom. Protiv rimskog tiranina Maksencija, protiv Skita na Dunavu i protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada je Konstantin brinuo i sumnjao u svoj uspeh, javio mu se sjajan krst na nebu, okićen zvezdama, a na krstu je pisalo "Ovim pobeđuj". Zadivljeni Konstantin naredio je da se iskuje veliki krst, sličan onom koji mu se javio, da se taj krst nosi ispred vojske. Car Konstantin je uz pomoć sile krsta pobedio brojno nadmoćnijeg neprijatelja, a Maksencije se udavio u Tibru. Potom je Konstantin 313. godine izdao znameniti edikt u Milanu, kojim je ukinuo progon hrišćana. Posle pobede nad Vizantincima, Konstantin je sagradio prestoni grad na Bosforu, koji se od tada naziva Konstantinopolj, današnji Istanbul. Car se, međutim, ubrzo teško razboleo, a lekari i žreči su mu savjetovali da se leči kupanjem u krvi zaklane dece, ali je Konstantin to odbio. Tada su mu se javili apostoli Petar i Pavle i rekli mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od teške bolesti. Episkop ga je poučio hrišćanskoj veri i krstio ga i bolest je napustila Konstantinovo telo. Kada je crkvu pogodio razdor zbog jeretika Arija, Konstantin je 325. godine u Nikeji sazvao prvi Vaseljenski sabor. Na tom saboru je osuđena jeres i utvrđeno pravoslavlje. Sveta Jelena je bila revnosna hrišćanka, a u Jerusalimu je pronašla časni krst Gospodnji i sazidala na Golgoti crkvu Vaskrsenja i mnoge crkve po svetoj zemlji. Zemaljski život je završila u svojoj 80. godini 327. godine. Car Konstantin je nadživeo svoju majku za 10 godina i upokojio se u svojoj 65. godini u gradu Nikomidiji. Njegovo telo je sahranjeno u crkvi svetih apostola u Carigradu. Veruje se da na današnji dan valja otići u crkvu i zapaliti sveću za mučenike koji su dali živote u odbrani hrišćanstva. Prema nekim običajima trebalo bi 3 puta da se umijete svetom vodicom i tako očistite telo i zaštitite se od bolesti.